الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وعلى صحبه الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم لا مرد له من الله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، الآباء والأمهات والأساتذة الأجلاء، أيها المشايخ الأئمة الدعاة الحضور الكريم، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هو السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Musik bejul betit dube ayati Allah subhanahu wa ta'ala. Ayati mo edow di nemaji makko maunu di edow me di omok juri ditawata ko nemaji kadi ɗi en heɓirtaɗi hay nokku siwana e makko. Ko woni en neminde kon no mawni, kono ko tawi kon kadi ko woni en neminde kon ko en wawata wonde e ɓawo mum go'o ɗimmum ɗum en ala kadi ka heɓen ɗum siwana e jungo makko kadi. Kayi ɗo gandi ka fofango yeyete sa pooɗiɗo a waɗi darike ɗon artade ɗamari ka ɗum heɓoyo ala ka ɗum heɓoyo. Ko dendanagal kala ko jogiɗa kon fof si wiyama ko ɗum addata fofango ngon arta a jonnay hara ko fofango nde wotere pet ndiyan ɗan non goy haqqille ɗen non goy gite ɗen non goy gite ɗen si ɗeɗo gite ɗe allahu nan ɗon sokiɗe ha gasa fina bimbi tawa ɗo on e ga on fof ko gotum ko wiyete gite kon o monti taw si Amérique ma ɗum France no wawma artirande ɗe yi'a ɗum wawata wonde musidɓe julɓe te. Nemaji makko ɗi o nemini en e dow mulɗi ɗi tawata en wawata wonde ɓawo majji. No wodi goɗɗum ko tata wata wonde ɓawo mum, kono haraɗa wa heɓirde ɗiɗo ma tato ma nayo, kono si tawi ko kanko tun kadi heɓorta kadi haray nema on fiyake makko on ɓurti hawnade. Qul huwa alladi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun ma tadhakkarun. O wi ko kanko woni ko sinci o, kanko woni ko tagi on, o waɗani on nanɗe, o waɗani on gite, o waɗani on ɓerɗe mijitorde. O wi andugol moɗon falir ɗum ɗo on ber ko wi ɗon kon o jarama fi ɗum ɗo, o wi no fandi. qalilan ma tashkurun. Nafoore ɗum ɗo, nafoore gite ɗen e nafoore noppi ɗin e nafoore ɓerde ɗen haqqille ɗen, importance ɗum ɗon on e ber ko wi ɗon mo ko merci, o wi no fandi. qalilan ma tashkurun. Yettimo kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko wondi en hakkunde men e makko koye yettumo ɗum ɗon tum. Heureusement ko lanɗo, kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko lanɗo mo haton jinna e buuɗi, mo haton jinna e rewɓe, mo haton jinna e parcelle ji terinji, mo haton jinna e ɓiɓɓe, mo haton jinna e visa. Sa heɓi lanɗo kadi gaynanɗo hoore muɗum mo haton jinna e hay e hunde e ko jogiɗa kon ɗum kan no moƴƴanma, sabu lamɓe ɓe wurduɗen e mum ɓe nde gandi ɓe.
wiyama ministre onnoarde ɗo musidal ngal fof jo hollodiray ka ministre onnoarde mo kala ittay seeɗa defe enveloppe waɗe coggu carburant ɗaɓɓe fi monsieur le ministre noarde nani sertirto kono amma oɗo kan o wiyeteɗo Allah ɗo kanko hay e hunde o hatondinna e ko jeyɗen ko waɗi noon wona o hatondinɗo kanko tigi o daali subhanahu huwa alganiyu subhanahu senade wodanimo huwa alganiyu ko kanko woni galo on ko kanko woni marɗo on ko kanko woni hettiɗo on bimana ko o galo hettiɗo hettaniɗo hoore mum o hatton jinna e hay e hunde ko par ce que o woni tawi hay e hunde ala cakkona ko ɗum woni wallitorde tawi kammu ala leydi ala maayo ala lingi ala tewu ala ndiyan ala hay pus ala tawi kanko mo ɗo il dépend de rien il dépend de rien notre Seigneur o woni ɗon ha beru kaw faala wonude ɗon par ce que ɗon en wawata eɓɓude ɗon en wawata eɓɓude tammo o woni parce que on parlait pas de notion du temps ce moment dont je vous parle de notre Seigneur, la notion de temps était quasi absente, inexistante, la notion du temps. Il a existé avant le temps. Allah subhanahu wa ta'ala existait avant le temps. Sakko ande ko combien de temps o woni ko parce que haali temps ala ka calculer o woni haa ka o woni ɗon yiltoyi noon o fuɗɗi tagude o ɗo so wi badi'u samawati wal ard fof no ari toon fatiru samawati wal ard no toon badi'u samawati wal ard. Badi'u, c'est l'innovateur. L'innovateur. Fatiru, c'est le créateur, le concepteur. Il a conçu le monde, il a conçu l'univers. Notre Seigneur Allah, subhanahu wa ta'ala. Ko wiyete badi'u, mawmen men ko firata ɗum fuuta ɓe inna badi'u samawati fuɗɗuɗo hari ala fuɗɗuɗo kammuli ɗi jeɗɗi e leyɗele ɗen jeɗɗi hari ko wiyete kammuli jeɗɗi e leyɗele jeɗɗi ala exista wodaka wona kadi Allah jogo lanɗo ko o yii hino tagi kammuli ɗin jeɗɗi e leyɗele ɗen jeɗɗi o landimo plan on wona architecte jogo wona ingénieur jogo o landi plan on kankadi o tagi kammuli ɗin jeɗɗi e leyɗele ɗen jeɗɗi wona nokku go o yii ɗum o copie o jembini haray ko sifa suudu Alaji Abdourahmane ɗum a piksimi faala no balcon ji maɓɓe ɗi woniri noon ko noon tigi o wawanay lan ɗum kanko hayno hari ala kanko fu o tagi kammuli ɗin jeeɗɗi e leyɗele ɗen jeeɗiɗi ko qiisete ɓay tan ala ha jon tan ala ko qiisete beru barɗe jeego ولقد خلقنا السماوات والأرض في 6 أيام وما مسنا من لغوب من تجي كم ولدين جدي إلين جدي بمعنى إن در بعض جيجو أو يرون كلمة ما نومي مرون كان الله سبحانه وتعالى تجي نون هذا سي إن در بعض جيجو konde tuma notion de temps fuɗɗi o
o ɓay o tagi nangue ngen ko nangue ngen addi tan nangue ngen e lewru ɗum addi tan o ɗum wa so wi alchamsu walqamaru bi husban e aya goo li talamu adada sinina walhisab ko ɓay o tagi ko wiyete nangue kon ɗum fuɗi muti woni ñallal fuɗi muti woni balɗe ɗiɗi jokkoy ɗon ha woni yontere jokkoy ɗon ha woni lewru jokkoy ɗon ha woni hitande kon say calcul fuɗɗi ɓay nangue tagama si calcul fuɗɗi ko ɗum waɗi si kanko Allah subhanahu wa taala wodede makko nin jokkodira e tan c'est à dire kanko o ala nde o fuɗɗi wala nde o fuɗɗi Allah ala nde o fuɗɗi ala ko kanko fuɗɗi ko fuɗɗa ko tout ce qui a un début a une fin c'est ce qui signifie son éternité c'est ce qui signifie l'éternité de Dieu, notre Seigneur Allah. C'est parce qu'il n'a pas un début, il n'a pas un commencement. On ne peut pas dire Dieu a existé, on ne peut pas lui attribuer une date. C'est en 742, avant Jésus, avant ça, qu'on a constaté l'apparition de Dieu ou bien son existence. Il a existé avant le temps. Son existence n'est pas liée à une datation. Il a existé avant la date. Et c'est ce qui signifie qu'il n'a pas aussi une fin. Voilà fuɗɗode wala lannode. Kala ko mari fuɗɗode no mari lannode. O bayana ɗo de gandi ko lere on de fuɗɗiɗen. Est ce que o lannata kadi e wonay ɗo ha adna lanna. Sikki ko yiɗɗo Moussa Taïbou o ko ha putro on batto déjà yette jalloɓe ne gandi ɓe ga donc kala ko mari début no mari fin kala ko mari jama on hawjay tum wiyama kaari kellanama laamike o lorri jama on ko ñande o laami ko nden ñande o iwi parce que kala ko mari début no mari fin éternité on ko tawi ala fin ko wiyeteɗo Allah on ɗum ko lutti kon fof maaye ɓay ko tagi kon fof no mari wonki ko wuurirta roi so wi kullu nafsin da'iqatul maut kala wonki mettoto ko wiyete mayde ko kala yilto wi kullu shay'in halikun illa wajha kala hunde maayay kalimatu halikun non ko maykol ko expression arabe qui signifie la mort nawigol halkoto on fami janguɓe ko wiyete kon ilmul faraid gandal fi dondini déjà ko ommoɓe employata nder ton halaka satsun halaka imratun halaka sifani nawigol halkoto kala hunde bi mana maayay lannay si wona kanko Allah subhanahu wa ta'ala o fuɗɗi taggu ngun o tagi kange o tagi jama o tagi bauxite o tagi liƴƴi o tagi yimɓe o tagi jinna o tagi euro o tagi dollar o tagi ɗum ɗo fof tawi ɗum ɗo fof déjà taw ɓay o woni no tawi ɗum ala o besoin naaki ko wooda kon fof jente moƴƴa ko wooda kon fof ko kanko jeyi hay e hunde e mum o faalaka fof ko ko kitirte walla so jama on nani ɗum moƴƴa ko kanko jeyi euro kanko jeyi dollar kanko jeyi yimɓe ɓen kanko jeyi jinna kanko jeyi liƴƴi ɗin kanko jeyi jaman kanko jeyi kanŋe tawi o faalaka kadi wala ko waɗa kanŋe wala ko waɗa jama wala ko waɗa jiwɓe wala ko waɗa boxit o faalaka
koko okkitirte koko okkitirte joni noon ene a weltotako ko tawi ko oɗo woni Allah ma o ko patron ma ni sa heɓuno allahjo weelaɗo sa heɓuno allahjo faalaɗo kanŋe faalaɗo jama kono gerraynoɗa ɗum ɓen ko heɓuɗa o inna adduɗo sina ɗum mi halkete joni ɓay tum ɓe ngula baɗo inna addumo ka on ɗon ko min Allah jeeyi kono falaka o haccutaka e mum wona o haccitaka e mum kanko Allah subhanahu wa taala Allah dali afaman yahluqu kaman la yahluq hara taguɗo nanday emo tagata o am khuliqu min gayri shay am humul khaliqun hara ɓe taga e fii ko wona hay hunde kala ko kamɓe tigi tagi ene ɗon sikka ménigejo moƴƴinɗo bibliothèque on ɗon e bibliothèque on ko gore ménigejo moƴƴinɗo bibliothèque o kañum e bibliothèque o hiɓe fota o hiñƴay o ñaamay o yaray o mesiray o calculay o sottay ɗiɗo piiji fof muɗum bibliothèque a darna dari ɗon sina ƴetta ɗumannotako hay hunde hiñƴata miijototako weltotako jalata piyata yennata bibliothèque wingi on ɗon e moƴƴinɗon kiyon ko gotum wawata wonde gotum ko ɗum waɗi ɓay Allah subahana taala wi yo julɓe ɓen ittu zakka alyahudankeɓe ɓe wi andi o lanɗo ɓe o reweteɗo ɓe ko miskino o ko miskino ni o tampuɗo o allahjo ɓe mo tampuɗo o ƴantiɓe mbuuɗi laqad samia allahu qala alladina qalu inna allaha faqirun wa nahnu agniya Allah daali Allah o nan ɗon nani konngol ɓe yimɓe wiwɓe wondema Allah ko baaso ko miskino ko menen hetti Allah daal sanaktubu ma qaalu mbuuɗi ko ittete zakka kon onon on yii ka ɗum naɓa jonnoya Allah ko délégation on mo naɓi jonnoya Allah kon to woniri taw zakko ɓe naɓaɗi toon ko honto koye pays hombo ko Washington Allah hoɗi ka ko Chicago o hoɗi ko palais hombo o hoɗi imminɗen délégation naɓuɗen zakkaji ɗi jonnuɗen mo ko yimɓe ɓen o wi yo jonne innama sadaqatu lil fuqara na o faqir Allah na faqir o inni zakkaji ɗin ko jonnete ɗum ko waasiɗuɓe ɓen waasi ɗandi ɓe wonɗa jonnude zakka ɓen ka anda jonni Allah zakka o jaabodiri kanko woni patron on subhanahu huwal ghani ko tagi kon fof ko ɓuri sattude hunduko ko enen les êtres humains ko ɗum waɗi hay noone no tagi piiji ɗin no position ka arɗen ɗon ko fermugol hunduko men kon sina ɗum e wolayno goɗɗum ko nder balɗe jeego o tagi kamɓulɗe jeɗɗi e leyɗe ɗen jeɗɗi sixiéme jour on ka alan sara ka ñallal ngal lannata noon tawi fof gasi waɗomo taggi en par ce que sinano fewno ɗon mo taggi en e wawno wiide a kammu ngun faalano yande perdu kono ɓe walliti Allah e hoore ɗum ɗon fof Hollandais ɓen no andi konno Hollandais ɓe wi Allah tagu adna Allah fof kamɓe kadi ɓe tagi Hollande le Pays-Bas
ko ɗum ɓe wi wo Allah tagi ko adna Allah on fof wo kamɓe kadi ɓe tagi Hollande ko ɗum ɓe wi ko fiyon ɗum no gandi Hollande fayda pays on fof ko ndiyam ko gandal monanagal e wakkilare portojo o waɗi ha tawi goɗɗo hoɗa e Hollande anduɓe Hollande ɓen fof wi ka natuɗa e nder Hollande ko yiyata ko caangol e ngesa e nagge e ko nantata e ɗum ndiyam ɓe moƴƴina ndiyam ɗan laawol kaɗa jinda e nder Hollande ɓe luttiri leydi seeɗa ɓe darno joni noon ɓay ko kamɓe tagi Hollande kon to ɓe dari ɓe tagi Hollande kon to ɓe tippi ha ɓe tagi Hollande ko ɗum wasi Allah addi en à la dernière position ko ɗum wasi so wi ma ashhadtuhum khalqa samawati wal ard wala khalqa anfusihim wama kuntu muttakhidha al mudillina aduda o wi mi hollano ɓe fewno mi tagayno kammuɗe jeɗɗe leyɗe ɗe jeɗɗi haɗi ɓe ala ɗo fewno mi tagaynoɓe kamɓe tigi haɗi ɓe anda déjà mi wonali jogitotoɓe majjinoɓe ɗum ɗon ko jabagol philosophe ɓe goo philosophie ko wiyete kon e honno wiyete matérialiste marxiste on philosophie ɗon qui prône pour la matière on va mi andi il y a des philosophes idéalistes il y a des philosophes matérialistes on va mi wiwɓe ɓe wonnema entre l'idée et la matière quelle est la donnée première wiwɓe ɓe wonnema c'est la matière ko ɓen ɗo woni ɓeeɗa Allah daali koɓe yeddodirta hakkude matiére on e idée on ko honɗum adi arde o wiyani ɓe ala noon ngoye fewno tagete sakko ɓe anda ko ban idée matériel on matiére on e ɗum on ko honɗum adi arde avant qu'il le sache donc ko ɗo wiyete Allah subhanahu wa ta'ala ko lamɗo men wonni o haajaka e mbuuɗi men o haajaka e ndiyam men o haajaka e fus ko ɗum waɗi so dambiri basal ngal hatto jinngol ngol enen ɓiɓɓe adama ɓe o noddoy o wi ya ayuha nnas antumul fuqarau ila llah wallahu huwa alganiyyu lhamid in yasha yudhibukum wa yati bi khalqin jadid wa ma dhalika ala llahi bi aziz o wi hey kono yo yimɓe kono woni waasiɗuɓe ɓen faade e Allah on caché ɗon on tampon ɗon hino e kala ɓiɗɗo adama hey kono yo yimɓe gandiɗuɓe mon ɓen lamɓe mon ɓen milliardaire ɓe mon ɓen miskinɓe mon ɓen portoɓe mon ɓen ɓaleɓe mon ɓen o wi on fof mon kon haton jimɓe kon wasiɗuɓe ko min tu woni patron kaw yiɗo timminɗo taw haton jinna hay fus Allah holli on 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 tawa si tawi ko lanɗo si manda woɗɗike mo darde no waɗira folto faltare no wontira ɗon amini mo darde no waɗira folto faltare kala ngal o fallirta fi yo nuddu ɗon jaka mo hatton jinni ɗum mbami donc si tawi o ittama donc no gasa mo mari probléme cellal mo mari probléme wuurugol araw ma yaali mo mari probléme ɓiɓɓe mo mari probléme ɓeygu makko goto mo famodira mo mari probléme ala do hay e goto jottoɗo ɗo wiya fof timmi o ala probléme o hatto jinna yay gus mi jangno livre goo o wi c'est malade qui nous gouverne un livre c'est malade qui nous gouverne tawi fewno on say président ɓe addallah fof mo kala no nawni nawnare hurɓinide kadi o yi ɗo gandi ko fewndi kon Buckingham Palace ka Buckingham Palace onon ɗo fof anduɗo ko Buckingham Palace hoyo toni jungo wonɓe ɗo ɓe fof Buckingham Palace même les journalistes
Buckingham Palace. C'est où? Voilà. Donc Buckingham Palace ko on non palais ɓuri teddude palais ji adnan lan fof par ce que ko wonɓe ɗon ɓe laami adnan lan fof ko Angleterre ka hajjaɓe wonno ɗo yumirare nden la reine Elisabeth la queen fa ko fewndi toon ko almami mawɗo o wonɗo ɗon on ɓe fooyi sonnajo go kañum kan no fooyi toon tawi kadi noon koy ko cancer kadi ko ɓen ɗon jogii jawle addal la fof ko par ce que ɓen ɗo wi ɓe inni ɓe créi empire mo nangue ngen fuɗata e mum muta e mum c'est à dire kamɓe colonise addal la fof kamɓe colonise États-Unis colonise Canada colonise Australie colonise pays ji golfe ɗin fof jogiiɓe pétrole e nder addal lan fof ko Angleterre jeeyi kamɓe jeeyi ɓe gabida e goɗɗo ko ɓen ɗon noon almami on to woni ko fooyi alphajo lekkele ko ɓe jogii kon fof e machine ji ko ɓe jogii kon fof ɓe fooyi ɓuran ɗum no anini ha ya ayuha nnas antumul fuqara ila llah hey kono yi yimɓe kon wasiɗuɓe faade Allah subhanahu wa taala wallahu huwa alganiyul hamid ko kanko woni galo kanko woni nawnata mayata haton jinta welatake tampata ronkata goɗɗo wawanamo hay hunde mo ko faala o fuƴay kanko leydi go yawinomo o faala halkudeɓe mi Jibril reglanan konti ɓeɗo ɗi senna Jibril ari ha par exemple hara leydi nin ko wanowa Afrique du Sud e misal Jibril ari ha Washington dari ɗon o daari Afrique du Sud o haakinde wotere o jokki lawol makko e batte leydi ndi yiyaka batte leydi ndi yiyaka o ndaar ɗum o fewtiri ɗon o haakinde wotere o jokki lawol makko e tawi lanni fi mayri montama Allah wimo yo halko e leydi kadi o mesiri haka centre leydi ndi mo cikki ɗon o nabidi gabitawol makko ko kandi fuɗɗi toon gabitawol makko ko kandi ar toon o ƴetti leydi ndi fof mayri étage ji ɗin e ɗuma o fof o naɗi ha malaikaɓe doga nani hito bareji ɗin ko wokkata kon e gertoɗe ɗin o wayliti o piiti leydi ndin e ley o yeehi ka jarnama o ƴogoye kaaƴe yiite jarnama o saƴini hoore maɓɓe fi maɓɓe lanni opération o ƴettali une fraction de seconde ko oɗo dolni وجعلنا عليها سافلها آية فأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين وكاين فيما koɗo wiyete Allah ko jooma men onni e yetti Allah ko tawi ko oɗo jeyi en ko oɗo tagi en ko oɗo yamirta en ɗen toro jama o enen jokken conférence men si lanni juulen ɗo ɓaykate ka makka ka konɗo ka en darda e conférence on taw artoye umrannimo organisateur on fait quoi ko ɓayla yiide yimɓe ɓen no déplacade e juula e taw ne ok a joni kippen no juuliren taw no lutti 10 minutes ok ɓayarayi bon ɓayni ko 00 juulete wonen seeɗa jokken ha wona o 55 jama on noon ko jooɗo na woɓɓe no immade woɓɓe ɗumanna ça perturbe donc ngara musidɓe julɓe tedduɓe ko wode wiide ko yetti Allah subhanahu wa taala kon Allahjo noon addani en kaɗo diina ka diina wiyete kal islam e nder ka diina ɗo deweno e mum rewgol Allah subhanahu wa taala l'adoration e ko piiji ɗiɗi wiyete diina kam piiji ɗiɗi sidi tibbinima diina kam marsirima andugol Allah
wotindinna mo kanko to rewa mo kanko to ngara kapidali mo ay hunde en ɗimmum ɗum ko wuuridugol e ko woni ɗo kon fof e hoore jam hara lorrindiraka. Ça se résume comme ça en français: l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'adorer sans lui associer à aucune autre divinité. Ça c'est un. Quand on vous demande les objectifs fondamentaux de cette religion, c'est seulement deux. L'immunum, c'est l'harmonisation des rapports sociaux. L'harmonisation des rapports sociaux. C'est-à-dire que yimɓe ɓe wuuro ka hoore ley ɗo wuuro ɗo tawa yennal ɗo goɗɗo a ɗuraki mo, a wujjali mo, a jattali mo, a barminali mo, fof piji ɗin fof yimɓe ɓen leɗɗe ɗen kañum kadi hara a soppali a contribuyali e honno wiyete e bonnugol nature o créa ce qu'on appelle pollution, ɗum wona sabu ko wiyete dérèglement climatique ou bien réchauffement climatique. C'est-à-dire ko woni ka hoore ɗo kon fof koye wuure jam. L'islam ma ɗon ko contrat hakkude ma e Allah fi lakara programme aljanna yiite. Nawa l'islam ma on salo wiwɗo on Allah ko tato yo ronko heɓde ka wuura ɗon mo wi Allah ko tato. Certo mo ɗon Allah ko tato ɓe yiiɗo e lakara, ça ne te concerne pas. Ta yennu chrétien jotta piyu chrétien jotta waru chrétien jotta jattum. Certo mo ɗon a faami si kon kawtal suudu makko ɗum fuɗɗike sumude ko ya yaltir raccord pompi ma on ɗannina. Si reedu madame Catherine ɓeygu makko so wiiɗo jemma reedu musimon fokki labtane ɗa jogii oto ko haqqe makko c'est obligatoire ya ƴettumo naɓamo ka labtane na fiya wiɓaymo wiide le père et le fils et le saint esprit a naɓatamo to wiya batti solo. Ko wuuride ka hoore ɗo e yennata ɗo goɗɗo a kansatamo a jattatamo a toñatamo puɗɗori ɓeygoli ma ɗin ɓiɓɓe maɗa ɓe kala no mari haqqe mum droit et devoir tout ça nantaragol wiya ko ɓeygu ni ko min jommimo lunko piya ɗala dépense no woodi worɓe komoɓe boy koɓe hollirta ɓe fini ko yennugol ɓeygu maɓɓe ko tuma hoɓɓe ari o ɓe huɗa gawino waɗa haɗiaje ara noon mani siko kamɓe tun dogaremo neyi. Donc, c'est le social et la spiritualité et l'adoration. Kodino bididi, wiyete dina. Jonnon e nder ɗum ɗo noon dewal ngal e nder dewe ɗen horugol nduɗo lewru suumaye no tawa e dewe ɗen. Horugol nduɗo lewru suumaye no tawa e ko Allah yamiri en ko rewgol mo. E yurmede Allah nden subhanahu wa ta'ala ka nder dewal o ɓurdindinni dewe ɗen. O ɓurdindinni dewe ɗen fof fotata joddi fotata valeur few na gotum hay nokkeli ka dewe ɗen waɗano no woodi ɗo ñalol kala ko wiyete ñalormaje ɗen fof ɗe Allah rewete e mum ɗen fof sa fala moɓude baraji dongal e wakkande iwi ka donki wi goo ha ka sappo waɗu ɗon dewal karmo koye a moɓa e baraji ha mba foda e hoore ma ko nen ɗon ñalormaji ɓuuri moƴƴude e ñalormaji Allah ɗen fof e nder ɗen balɗe sappo ɗo ñallal gotal no ɗon no wiye yawmu arafa ngal ɗon kadi haray baraji ɗin no multiplia kala ko wiyete jemma kon fof jemmaji ɓurɗe moƴƴude ɗe dewal multipliété sowidire ko jemma sakkitiɗe ɗen e dow lewru sumaye jemmare no nden ɗon kam no wiye laylatul qadri kadi nden ɗon kadi kode patron ɗen jemmaje donc ɗum ɗon fof koye moƴƴere makko nde yurmede makko nde waɗi simo ɓurdindinni no woodi nokkeli ɗin kadi ka rewata Allah par exemple ka juulirde ka suudu kaaba ɗum woni ɗon Makka sa juuli ɗon fana goto comme no o alansara ɗo mo wonɗe yaade ɗo siko ɗon sa juuli se juuli ɗo alansara goto ko alansara goto yoɓete nden ɗo mais si tawi ko Makka ɗon juulɗa alansara goto ɗo yo goɗɗo juulu nokkugo ha o heɓa baraji ko heɓuɗa kon o juulay alansaraje guluji temedere 100 000
alansara contre un seul alansara nun no fota watata karam koy no wodi konguɗi wolteɗi askar ji subhanallahi allahu akbar la ilaha illallah no ɓurdi few kadi sahabajo tawno sahabajo no jooɗino no jantade inde allah o inni a wakkili ke dey a heeɓi laabi je no inni mi heeɓi laabi temedere o inni min nan joguiɗo gongol gotol ngol mi wolatata no ɓuuri tammo joɗɗa ɗo ngo o wi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim adada halqihi wa sinata arshihi wa midada kalimati o inni mi woɗingol konngol ɗo ber ko allah tagi kon fof nombre ko allah tagi kon fof multiplié par tout ce que Dieu a créé multiplié par tout ce que Dieu a prononcé konguɗi allah ɗi o yeetike dennanangal ko wiyete leggal e lekkum ko woni ko adna kon fof y compris la forêt d'Amazonie ɗum ɗo fof si waɗama karambi yo winde konguɗi makko ɗi baharon océan ji ɗin fof waɗe daha encre ɗum ɗon fois 7 haray ko wolta kon fuɗɗaki jon noon si tawi noon ko beru ɗum ɗon kadi fof ɗa naatiɗa o midada kalimati haray ɗum ko gore wasinata arshi e poids arshi makko te kanno toon kadi ko ɓuri ɗum ɗon kadi malaika ɓe tawno goɗɗo no janto inde allah subahana taala ɓe fuɗɗi windude baraji ɗi ɓe windi ha nde wotere on ɓe windi ha ɓe tawi ala lannude ayne no continue ɓe ari ka allah ɓe inni allah men tawi jiyaɗoma heno jantoma ɗo min fuɗɗi ke windude baraji nde wotere on mi ronkuyo gas mo jokki noon allah konno men garata allah wi ko ɗum tawɗon mo woola ɓe tawi himo wiya ya rabbi laka alhamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa azimi sultani allah wi ko ɗum tawɗon mo wiya winde inde makko nde windo ɗum ɗo ɗo yawan o wata windude baraji ɗum ɗon terte ɗum ɗon ɗon on calcule ɗon ko mi wawimo je pense que c'est pertinent c'est primordial ça c'est très important ta ɗum ɗo ɗum donc ko yurmede makko nde waɗi so ɓurdi ndinni ndu ɗo lewru suuma e noon ndu baraji ko woni e ndu kon intérêt ji ko woni e ndu kon sen juuloye garti ko ɗon jokkitoto ɗen salamu aleykum rahmatullah